Ai, tu e whatalo whatu, Samoa, le atu no pele, lau whawhawhanga, i ne foi taimi o le fiafi, o te aufo, alo whatu, ma whatalo whatu, le swafa manu malo, o le tātou li o Yesu Keriso, whai foi o le tātou, tu e maua le nei taimi ni lei. Ia mai la foi vai aso sa tātou, tatara noa i foi ma tātou, sa ngai ai lunga o pia o le ea. Ia po lunga foi o le nei ala ata le Global Kingdom TV. Ia le nei o tātou tu e maua le nei o no le lei. Ia vea ia fai masui foi o le tātou si ke ei au kina nei ni usila. Whatalo o whatu ai la o whainga luenga tutofia le atua. E ngata foi lea ia o le e ka le sia po le Tino Keriso, so se tu e fia le rolangi. Whatalo whatu foi i paanga uma o le tātou alata nei le Global Kingdom TV e mai sa tātou kalame fa solo le vaiaso. Ia ole nei fo o tātou to e whelo ai fo i le tūlanga fa le kalame o le Christ Kingdom Ambassadors ia po ampasol mano le atu e au kira nei. A talofa tuai i wo ma ainga ma e masani e le ngata fo i lea ia o nisi fo i fai malanga mai atu no i fafo Samoa ia e tafau mai masa si mai ainga i New Zealand ia matou te whatalo whatu ma le anganga whaalo alo ma alo lava le whalau manuia ma alo fo i le tau atai ma alo fo i te talo la ngona lava le loto ma le mafau fau le fesosoni mai le atua i mea uma lava tātou te whaia o mea fo i sa tātou puno wa iai ma tātou iai e ole vi inga lava e fo i le atua, me fo i le fiafi. Ia maua lunga ale vi inga le atua i mea malava. O ia ole wha marolonga, ana tau singa mo i tātou, ia ele ngata fo i lea. Ia ole ola tulu i le aso, ma le aso na te whao popoina. E fo i aso sa whea ngai fi au mga luenga, ti ute mawhaiva, nei whanau ia o onga. Ia le nei fo i o tātou tu e whelo, ai vi ia ma. O rungai le vi ingo le. Li o la tātou o le atua te talo. Ia o na matai le o le tātou fo i. Polo kalame le ni fiafi lo mātou tamai o le langi. Whawhitai tele lava. I lau fio o mātou to e maua le neo no le lei. Ma li lava i aso. Ia to e whaua wina i fo i po kalame o le mātou ministry nei. Le tua e le Global Kingdom TV. Whautu ina fo i le nei ministry o le Christ Kingdom Ambassadors. Mātou te whawhitai ai le atua awa o lo whapena o na ola pēa lawa fionga pa ia o lo whapena o na mātou tuwhaina atu pēa i le ataimi ma le ataimi i le aso ma le aso awa o mātou i loa mai warawina i mātou le li i whaiva ina ia vi ia i o le tamai mātou talo whawhitai lau whaunga tamai nganga pa iai o mātou loto i lo atunu ia o e mwhai o na maua nei whamano si le nei po, ta mai anga le leie, whawhitai lava i mea uma lava. Whawhitai anga pa ia e lofi soso ni mai mo i mātou. Ina ia whapupula ia i mātou la upu moni. Ia hi wale vi inga, ma le whamanu, ma le whawhitai. Te o Yesu. Amene, ma amene. Amene. Ea. Fai fato a to e ti mai lo telefoni po la ula au foi po la TV ne fia to fatalo fatu ne foi vai taimi o le tau tatu iai tau nga malulu ia o le taimi ia le kofe ma le ti ia ma le fuma fana ma le pini ma le kokingi ia na mala ia le ma le malulu foi vai taimi ia tau tuana na yo tatu ma tua to asina sina ia fa pena na mo la tol ma fana ia o tātou iai ma mafuta ni fui vai tau. I le nawa iaso Samoa sa tātou taratana no fo i ma tātou whasoa i ma whituwha i le awala mai o Keriso pe whaata mai la na fionga pa ia le whirenga tuai o le tasio i tu a ingo Utah. Ia o na whtalai atu fo i pe na saunua atu Ioane le moto tangata ia o le leona lea o le tu ainga Utah na te ave seina na sala tamai ma moe le tua na te ave seina na sala le rolangi e le na fatu mawina lava ma tātou iloa o Yesu Keriso lava lea ia o lo tātou tata no lava le tātou mta upu
e fa autuina fa pea o perfetanga fa mesia i le whenga tuai e foi lau tātou iai le fiafi ia olo iai se tātou ta upule na olo tātou lo elenga usia so naivi no broken bones so no bones broken ile tusi lea pe o le autule na tātou talno ai e mafua ona fa pea elenga usia seivi ono lo o fa pena ona taimua mai le taimi o le paseka tātou te manatua foi le tala na fa tunuina ia le atua ia Mose ma Arona ma le no Israelu o le Asia ia la sau taimi o le angelo le atua po le angelo le oti fa o mo le oti ia i lato uma lava e le valiina o lato fale i le toto le tamai mamoe ia o le fo ila ia i le saunoanga le atua ia ini ia whapea ona vali uma ia ai ole ainga la le mamoe o lo iai la se fasi faitau lea o te fia faitau ina mo i tātou i le fai upu e whāsfuru tolu te o le whāsfuru fitu whapele i le e soto le nā e se furulua whetalai me foi ova ia Mose ma Arona o le tūla fono le nei le pāseka aua le ai se tangata ese au auna umalava a tangata ua whaatauina i tupe pe a perito meina so latou ona ai lea o ia o lea au mau ma le ngalue i le tutongi aua nei ai e tasi le fale e ai aua nei ave i whafosina tufaanga nei le fale aua foi nei o tou ngau sona ivi e fai lava le nei mea e le whapapotonga atoa uma o Israelu pe o i lea mai ai se au tūle mo i mato tātou e whaata mai ai Jesu Keriso le whenga inga tuai o whetalai ai e winga i pāseka le whetalai i le tua i a Mose ma rona i whapeona la tau whaia le pāseka lea o le pāseka lea o le taimi fo i lea o iai e whanaunga Israelu e kupito sa anofu polonga ai tau sanga e tele o i fo i la le pāseka lea na o ai le finangalo le tua ina ia lave ina mailo na nuu mai ai kupito ia o le voi la tātou te tilo ma tātou baba ai e ui lava o se whainga o se tūla fono le atua e le make sense o tātou loto mo tātou mawhauwhau ia o lea o tātia la fionga pa ia le atua o tātou whaitau ia ni fiafi ia o le fo i e whaata mai ai ia Jesu Keriso lava e tō tasi e ou nei mea uma. E fo ele whafta iai le atua, a wā ele o so tātou loto, a o lona fina ngalo tū tō tasi. Mea lava lea na ia whaia, ina ia whaataunu ina na fiong pa ia. E fo ela lea o tātou tatanoa ai, nei tātou loa, ia mai fo i se whamaro si au fo i ma se malamalama anga fo mo i tātou. Ele nei lava whaitau, i le whaata mai o Keriso le Mesia, i le whenga inga tuai, ia e whaata mai le taimi o le pāseka, pe o le whaatonuina ai le tuai o tō whasi le māmoe, ia ai umalawa, ia le ano, awane i eise mea mai mau, awa fōinga ai o i whafo ma ai, sānga ai whio ai, ma ia aua ne i ngausia sona iwi o le māmoe, lono winga, e se fōi lea ko inga pāseka, aleluia, lono winga e tau mai i e iai se mea o lofa pena na mana o le atua e tufa mai a Israelu ia ma tufa mai mo i tātou le nei fo i fiafi e tele alani a o onga tāua mani whata i ta inga le lei a o le aunga ma le wha moe moe ia tātou iloa na momo lava Keriso ai le i o le taimi e a o ai o ia i lungo le sa tauro mai nane Ioane lea e tātou te whaitau e le Ioane sfurma le iwa i le whenga inga whaulo o taranoa mai ai Ioane i le Ioanes fulma le iwa whai upo tolu ono Ioanes fulma iwa upo tolu ono o i la le tātou te loa ai le whataunu ina ia po le valo ia mai e le atua o lona alo Jesu Keriso whaata mai i punga ai po
o ivi o le mamoe lea na fai ele paseka le whanaunga a Israel o le ngawia so na ivi i o le fo ela tana noa mai ai fo ele tusi whenga fau ale whenga fau ia Ioane suma le iwa alona fai upo tolu suma le ono fa pealona fai tawina a wawo fai mea ia tau nua ele tusi e le ngawia so na ivi o le taimi lea o le taimi au iaia su lunga le sa taulo. Haleluia. Le taimi a o whapena o na iaia su le sa taulo sa iai le me ta o le siaki ina e fita Roma pe ua moni ua maliu le tangata. O ila le tātou te iloa ai o le sa taulo o le tātou whaoratanga lava lea. Whaftaia Yesu e ui lava i le afe ma afe tausanga na tamufai ai le atua i lana fionga e vali mai ke riso Yesu le Mesia e awala mai i le latou vafea ngai ai ma le nuu o Israelu na ia filifilia ai o le mea tā ua o lo whapena o na saua i tonu ma afi mai ai ma ia tātou iloa o Yesu Keriso po le Mesia i le whea ngai na tuai whaftaila i le atua awa o te loina sa moa le atunu pele pau lava lea o le folafolanga le atua e le i iai se taimi ua sui ai le fo olo mo mau ele fionga pa ia le atua mai ia Ioane sea le anga o i le wha maungiana o le tātou whaoratanga e ala ia Yesu Keriso lo tātou ali i mo lo tātou whaora e sea me le mana o ai le atua ina ia ngau ia se ivi o maa moa ena ai o alvisili na taun tui fo yo tātou manatu e sea lava la mea le whapena o na ngau ia ai ia ivi o le maa moa e pe a ai o le ata fo i lea tātou te vava ai i le moni man wha maoni o le fionga pa ia le atua ona olona tino ona wha lava o maa lo ai tātou pera wha mai ele tusi a Isaia, le profeta Isaia. O i foi tātou te iloa ai le wha maoni o le atua i ana folafulanga. A whai wo whai mai le atua ai umalava i le maa moe o a ano o a lava ai i a awane i ngā wia seivi lono winga o le ata o Yesu le alofa moni mo le tangata soifua na whaia le atua. Hallelujah. Si, o e vai le mena whaia ai le atua le whawhine i le ulua i tangata o le wholawholanga ma le whawhanga le atua. Sa whai mai le iwi o le tangata. Sa whai mai le iwi o atamu. O le iwi o le tasi le mea e tō mai e whai loa atu ai le atua. O whai loa ai le tu ai na tangata o lo i ai le tangata. Te loa le tangata lea le ingausia. Whaata mai i le mamoe. Wana o Yesu lava lena le inga uio na iwi. O le winga foi lea o le whaasalanga whaaloma i ona po. Taimi o Yesu. O i loa ai. Pe oa maliu moni tangata. O lona iwi na ia ngauia. Ina ia i loa ai. Awa a ngau lo le iwi. Lona winga. E ia ia le kaimie. Pe asiaki ia i le ngauinga o iwi. E kauanga e le tangata ma whailoa mai a ua o lai e le ola. O le me foi lea. Leanga o le maa moe o le ata o Yesu. E foi la lea i tātou tilo ma tātou vava ai. E o ai le maliwa Yesu lunga le sātau. Ma siaki ina whamai a le i ngau sia so na iwi. Lono winga. Ua maliwa Yesu. Au ke riso la lea po le Mesia. O lo soifua pea e o mai le so. E o mai le nei taimi. Sa moa le atunu pele. Le alofa o le atua mo i tātou. Le alofa e siri e se lava. Le alofa leo le atua mo i tātou. E maua lunga to i loto. A tātou tilo la i ai. I le whapula mainga e le atua. O Keriso le Mesia i le whengainga tuai. E ma aufo ai o tātou loto. E ma aufo ai tātou onoa. Ono o fuafuanga ma forofolanga a le atua e ese le maoa i me le tautia.
Mai lo fo mero le ivi e lo ai le to inga tangata. Po le a le kau sue o le tangata, po le a le to inga tangata. E sue lava i lona punga ivi se tu lau Samoa. O lona au ivi e sue. Na mai loa ia lea tu fatasi. Ia mo mai tangata sue mana tau vai ia. Lea la wa identify mai tangata lea. O le pona ivi fo, o le tasi lea mea i tu ma leanga fa Israel. Ao ina oti li tangata pe maliu fo se tangata tulo. Ia ona tuula ia i tonu o le me se loa na ia ma se a tolo na tino se ia o ina tikei pe ua pala ia a ano ma pau o le tino le tangata. Ona a mai lo le punga hivi. Ma punga hivi la le mai ia ma toe furu fa lei ma toe fa u fa lei. Ia ona toe tu ina lea i se pusa la titi. Ma teu ina e peia lea ua toe whain maliu. Me wala lea ele ona o le pungaivi o le moli mau. Haleluia. O le ivi o le sootanga lea o tātou ma le atua. Lea ngana wha moe e le atua atamu. Ai se i mai le ivi i lona i tu. Ma avea ai Eva ma tangata ola. O Yesu, o ia o le tangata soifua. Me foi le kau kilo ma tātou vavai. Whaftai le atua. Whaftai le moni ma le whaamaoni o na wholofolang. Leanga a tātou tilo ma tātou vavai ai. O i la lea tātou telo ai. Ele i ma liu lava Mesia o Yesu Keriso ma le ato e fio mai. Ile i tu fa le atua o le atua. E se le tau o le mea lea sa moa le atu pele. Awa e po lea lava le tua inga human being, e fia identify, pe fia soeina e nisi, e ala na ilongo fia lava o le iwi. Ma le iwi foi la lea. Le foi mai le inga usia, o lo fa sino tonu lava ia Yesu, le Keriso. Leanga e le o le tangata lea na whaasa taulo e a i le tino nei a o le atua o lo tātou o rio Yesu Keriso. Ma nei ai o le whainga o le pasa ova lea awa o le paseka. Ia pēna o ina fo i le tuspa ia, a o ina fo i nei au auna le atua, whai a onga tuspa ia, fo mai o tuspa ia, o lo tale noa, i a o ina mai e le fionga pa ia le atua en meta o le paseka. Po le aso lea o le asau ai, le a ngelu o le oti, e whao o le oti ai lato e le valihina, o lato fale i le totor tamai mai moi. Ma nei e o le paseka lea wa o le sawa i le upo tato Samoa, o le paseka e whamai le whapalangi o le Passover, o inga koe wha Samoa, o le a sopoloa pe a pasi loa aku, ua le o atu se oti i a te oe. O le anta fo i la lea o le au ngā o le mea lea. Lea ngai kako ke wa ai ma tilo. Lea lofa o le atua ia te i tatu. E ala i le paseka na whaia Yesu. Ai pia le tatu wa ai le whailo mai le tuspa ia. I rana au auna. I le nea fiafi. O le lenga o sia lea le se ivi o le mamoi. Whafta i le atua. O ai tele lava evidence dato te lo ma tato vavai. I le whailo mai lea le atua le whenga tuai. Se ia o mai le whenga fo. Samoa, o whenga lava tato te iai. O le whionga pa ia lava le atua tato te tilo. Ma tato toe vavai ai. Ia, le ala o kako kilo nei la Samoa. Lea o le o toi ia Yesu i tonu le tuunga mau. O lo le tu tam tau o le atua le tama. O lo fautua mo i tātou uma le tele o taimi. O a mea iai te whaia, o a mea tātou te iai. O lo fautua Yesu mo i tātou i le atua le tama. A o lo whapena o na tātou vava alua ma lona nganga pa ia. E fe soani mai mo i tātou. Ia wha loto tele ina i tātou. Ma ia wha mausali ina i tātou lona fina ngalo. Pia le tātou tala noa le nawa i aso. I le whasoani mai le atua le tātou mafta anga fo i ma tātou puka me le nawa i aso.
le tu ainga yuta e sawa Yesu le tu ainga le fa mai e le ave e se alona lana pule pe ona yai le atale na te tilo mai le vai aso le te nei le ave se o le pule mai fea mai ya Yesu Kristo e taimile nei o lo fatali pe yuta ia e la to misia tonu leno fa eloina tu gestasia pokalame o ia ile si misia la o paruk e pa ele ngole misia ia pingi misia fa tai ono le malu la wo amata on to fausia ma to fawina ia o te le loa po afea o le se aso e ia e ai ma tina ine fo ai ma e ai fo lunga le Temple Mountain ia pe fai sesi tu o Yerusalema ia pe fai pe i le Temple Mountain le mea le olo tu ai le fale tatalo au Muslim le Dome of the Rock o lo iai ai le tali tonunga la fionga pa ia le atua e a fio mai Yesu ma toi tu vai le maunga olive fafsa ngai ma le malu o le malu fo ila leo lo iai le gate fo ila le Eastern Gate lo iai le gate ngai o ma le taimine nei ia o lo fa pena o na fa mawina pea ma tapu nia pea se ia o ile aso e fio mai Yesu e tasi le mea na fa le tonu ai le to tele o Cristiano ina ua ma wa Yesu ma ua fio atu i le langi fa tani fo inisio la o Cristiano o afea ea e to e sawa Yesu o afea ea ko e fio fa lua mai Yesu le iwa al vesili nisi ili lava i taimi i tala inga lau apostolo ia petelu o fea ea le keriso nga kahala e matua o tatou matua le ngei lava ua o i centuri i tele e le tau nu uare na folfolang ia tali l'apostolo whaakarikari pia aua ko ke vave fiu aua tau te leo no sai mai e tusa i luma le atua le afe tau sanga ma le aso e tasi longo inga whaakali pe ia le la afe kausanga ia pe le foi fatoa tasi le aso o tatou e iai le winga foi leo le leiloa no sai e voila le tatou whaatalitali ma tatou vava ai le tele o nei mea wa tutupu mai le lalolangi le ngata o New Zealand le mea o lo tatou au mawai e o nisi atunu o le lalolangi even fo ia Samoa wa tele ma ano ai mea ia e moni ai le fionga pa ia Yesu malana fitarainga le matai o luas fumalfa o mai ona po ma le awa iai i ai tangata ia fa se lesi fa'alata e lesi ia le voele i le watu na tatou fa'alongo ai se fa'alavelave fo'i na afia ai na inisi o alo ma fa'anau o le atunuu ia o luga ana mea igei o le pepelo ma le fa'alata le fia mauoa ma le fia maumea ia fa'alaka e loa lesi ia ma fa'apegao fai e isi tulaga e le tatau le fai ia foi lagau ke loa fo'i lao e sa me o ai totonu e kalesia o fe vai ina e kalesia o fa'alaka lesi ka fa'alaka lesi fe'au fa'alaka e kama vo'i e alo loku le koe loku kamala nga pe o e fa'aleaga aku le loku isi fo'i kagaka inga ia ongi koe o kagaka i le loku ai mulimuli aku i le lako a miovalea la e fai o le tumau se loutu e tasi au a latou feofeo ai solo e pei o le leonga kang pei a le leonga vo'i le lefe mai ia ia pete ia se le ona tangi o le me foi lea le leva i temi mai Yesu lana tenga ia tatou matala leanga o lea o mai kai mileanga o mai profeta pepelo o mai a onga pepelo o mai tangata kumu i le fa'aleanga mea kumu i nga o kupe a me manga o ai ia o mai au fa'alaka ia no mai au fasutangata ia o tumu le langi o le fa mai la Yesu lan fitalainga na le sulfa na lo sulfa ia tatoa tala ia tu nei fo ile nei tala le ia tu no uma ma tu lo le lan e fai ma moli mau ya Yesu e volenga o ka ko le mo mau Yesu
We are Jesus Christ's witness. Ona o mai ai lea lea. O le ngata anga le lola. O e moli mau Yesu. O ngai moli mau loko. O ngai moli mau ko kia ngai fai. Moli mau Yesu. And Jesus is the first priority o lau so. You know, ele ai se si e fa ngume la kasia Yesu I lau so o lena. Na o ina tau ina Yesu. O mea o foi la le tala le lei. Ma mea o le malo le atua. It all point to Jesus Christ. And that's it. I rei nisi mea fa pe kalango mai Yesu ai point yai pe point ses. O mea umalawa ina ia. Me foi mea ngale manga o mi fa mea. Papati so ima ma mea o mai lato e fai ma so o ai. O so o Yesu. Ia, e ringi so o tātou. Kako umalawa ia. A vea ma so o ye. So o Yesu. Ka tai ai la. A wā lea lo tātou tilo ma tātou wawai. Le wha maoni o la fionga pa ia le atua. E le I liu. E le mawai. E le suia. E ti ofa mai a o le upu e le suia. O le upu e le atua. Fa mai foi le tusiatu la apostolo. I lona teifa le anga Timoteo. I loa o tuspa ia o malava. E mai le fufonga o le atua ia. E au ngā o ai, fa tonu ai, fa poto e fo I le moto. Ina ia ato o toa ma le lei ei tangata o le atua. O e alo fa atu ia te, o e ua filifilia e le atua. E foi la lea, ia, tātou tilo sa mo ngei me uku, e le tupu fua. O se tala, ina ia mai mo I tātou mātala. A ua kau ke ngofu ia I mea ua okei. Pei au le se me kupu. A le iei me kupu. O le iei tātou Simon e fai. O le iei tātou homework. O le iei kako ngaluenga. E whianga iei tātou I lea taimi, ma lea taimi, I lea aso, ma lea aso. E o fo I le ministry o lo e na lue ma e au na I le atua. Ie e nga lue ma le wha maoni. Ie e nga lue ma le wha tua. Wa lava ia le fese e kai solo kākou, o so aku I lea loku, o so ifo I lea loku, o so ma I lea loku, o so ku ngā loku. Whaaleanga ifo lea whaife au, whaaleanga ifo lea whaife, whaaleanga ifo le whaitua, whaaleanga ifo le no whaalo, whaaleanga aku ka ngako le kāle sia, ka ngako le lotu, tino keriso. Ngofo whaale le ia. Ta pena lo loto, ma tō anga loa e au auna I lea tua le ngā ministru e iai. So ia le whimo wa. Au ai foi tātou le mea le na, pio le tala se tasi, foi ta maa au auna, o le me le ngi loku pei a supermarket ki foi lea, sapi aku I ka ungofie, I o soku I, a ka unka o soku I, o le maa lo la le atua, e le o se maa lo foi lea shopping around, a le maa lo whatu mawina I tātou. O e, fai tau ina le fionga pa ia le atua, I ni whatu mawina I tātou. Me foi la le taunga lui maka ko samo. You know, eu foi a matou ninguém faço ato. O matou au na le atua. O aquele mako foi a ko ia que o cola o louco foi me leva pe. Ia e pica o ele só mo ia mako le alida. Menga que fia I meu top ia falou kalango a me ka le leadership. O le leadership po le leader. E mo ele I ku ele ku mai ku. Ele was halfback. O ia e luma, it's always front line. Asa, walanga foi o ia le ngā e wa aia kuma I aila, ia I la tōlo wha pēnā ona, la tō o whatasi, ma ngā lue whatasi mo le whina ngālo le atu. Me foi la lea, ia e lea o ngā se rida foi lele, e pala ai, te rida foi lele o kangi mai a le pusi fefe, I mai le vea kangi vale, a lo le ngā, o se pua e pua ka vale au whaka yo ai ma lafi a le lida e matala e tatalo e lo na tai tangata o le atua e winga I le atua ma lona fina ngano e le lafi fe mai ai Yesu o ia le leo ma mo le lei se a me vatu no na ola su ia ma mo
mo le mamo mo le le mamo le la fi pe wa ku luku aya ai mo ku ia e fa sao le soifua ma le ola o mamo la fu mamo yo tato uma la valo fa si o ia ke pa ko ngi vi au sili on ka usoro mo la ia ve ma to ma tai tai yo no tai tai le lei tai tai le ka fa vale tai tai foi le malo vale ka singa me so le sikai ka ola malo vale so fingo kala pe kala kama voi le fa le ngale ola foi le pa ftai le tua a tato fia i lo atini me ka o le leadership la me ka ku kele tilo ya Yesu da me tato tele tilo ai ele au pa ia ma ila to o tu siele la me ka ku kele kilo i o tu mo tato matua sa tau aveina ma tau asaina le tala le lei tilo tau sa ele ba ia ngai ha o mai ai tato ni tai le lei ne tai le ngal for ele ngal fa ya ko ele followers ya ko polo ai mo aleluia e mo ia me uma talo mo le kalesia e ana pongi mo le aulotu mo le kalesia ia e la te fia fa la taula tu spaia ia me uma va pena that's a good leader ko lila na te avea la fuma mo e me lo ia ia le vao mua lo ia le vai tafe fa tai foi la le tu ono nei le sono uma lava wa mai le li mo tato e au ngale o ina ma toe mati ai lo tato o la fale o le waka ko pese to ti fio mai Yesu okay that's right, that's very true. But the question is, what are we doing right now? Ola ka ko mele faine. Before la leia, a veita toma, ea e fala talata mana no watu. E a Yesu Mesia. E uia leana mao le tau faa. A tata mai e le atua lo tato wali o Yesu Keriso mai la vai la matanga. E o a ele taimi o le whenga fō o loo soifua pe Yesu e o mai taimi le e wira kako kilo le mele wai nei o loo whailonga ina pea Israelu ia fist la ngai pe tasila lea fist po lea po le paseka po tausa maanga kau fo ia Israelu o lako mea holiday Israelu e wha manatuina o le tele lao ngai fist pe fitu fist samo ia manisi fist ai ke loa pa unga fist lo ke kau loa ma o mautinoa e fitu ia lefo ila ta tu tilo i nisi fo i o fist lele i ele fa taunu ina ona ia le taimi fa taunu ina Yesu pe to ia fio mai o ia o le fa sino o ia o le me foi la lea tatou te whawhitai ai o aro tatou au auna ma tatou ngalulue ia ere o so tatou lava aro ngalulue ina ia teleni a nganga e manu malo ina mo Yesu mo na whianga ia manu malo ina ia maua e tangata Samoa le Keriso moni e tō tasi vai foi la ia oi mengi kukupu vai so tatou atunu uma mea na tutupu o le whasili nga yengi me fa be ina yo tatou tu a ya sola ele ai ka imi nga sa wali tala le sa pe ole latou taulanga ola ma le latou taulanga osi le ya so uma o loku fa inga notu tai au fa inga notu la fiafi va ele sa mo ele ai se me e pa o vale ka imi o ko o matua le al ka imi ni ya waka ko fa longo a le mele ngai i le ngana le fa onga e musika ngaka sa mo moni ko ia ngai ku pulanga le ta to walo mana ta to fa na o le fa ngau ya tunu es ele o onyo la ko kau kala ni upuleanga mangi maso ai mo fa onga sa mo ngola sa mo kau ku ngu
fa mai wala ko malama i langa nuu malanga i fanua fa Samoa ai kala ngoa mai ma ko kala ngoa le kangaka le ia se Jesus kasi tonu loto e voi la le e sa o Yesu kusa le kausanga e afe ma le aso e tas tu sai sa la le kusa ile atua o lona timing it's his time poa me fai poa ka ko me fai le e siaki ai le atua timing kai milang fai ele me le o sa o pese e moni me fa maoni pe fa ka nga fai vai ese le fina ngalo le atua maolunga e pe fa mai le fa pa ia e loto e la tele ya te fa te inga le vai po le tape nganga po tape nganga kangaka ko lengi fa pe o mole me ole fa sa te inga o tu unga tamo e lungo e tono le fio le 100 meters po au ka pe nganga le fia kausanga fa pe lima pe ono ele popole iai le tangata leo le atua e fa pa le fanga ai ole natu se i longa lava o le kaimi ele pole po au ka penganga e pole ale kaimi pa ai fanga vai la o e seri o ngais e che va ve o solo a ele parfanga e disqualify e vai la o e ku sau ka penganga le afe kausanga ma le fia kausanga ma lau ka penganga ngei pe a sa ol kaimi oso i maka so le atua malu na taimi e sili o le taua i lo tato o langa i mea tato te whaia ki lo po lau koe whaia nga si ngā mea le kaimi nga e fio mai o Yesu e whaia le au e sauni ma e whaia le o e ngaluenga le atua fai ma le wha maoni pe ia le whako akasi le aso pe ia le aso alingi i muli ia aso e mua koe uma i le aso o le te whaia i se mele le i mone ali sa moa le atunu pele o le tele o tangata ke visiano o lo iai o lato nga waa o lo iai mea o whato tuaina le atua o lo ngalu e me ka kutele au mai e whata inga le mo e mai se le fionga pa ia le atua e au mai me sili tapu e o tato ola pione e tato ta au fa solo e tato mana tua lava Yesu le Yesu e li fato afa na mai fenga fo ya Maria me Joseph o Yesu na amata mea lava o ia mai lava le amatanga se ia nei fo tua le fiafi foi le tato tiro ai Samoa ile mawai e lofo le atua ia te tato e fo tato te loa pio na ia le tale le fiafi le mamoe le ata le mamoe le ata le o Yesu e luna tino le whamomoina mai awa ni inga usia so na ivi lono inga lea o lo ia ile mana o le ponga ivi ma le ivi e lo fatu sa il meta o le authority lo ia le pule o lo ia Yesu ko mai le tusi le whenga fau mai a moni mau mai a Ioane le inga usia se ivi tasi ai se lono inga ya e le i ave sea mai le mawhai o nanga usia le pule o ia Yesu e foi la lea sa moa ia tātou tong foi a vei tātou o le pasa o le maro le atua tātou te fia e tala i atu le tala le lei tātou te fia e tu whaina atu le tala le lei atu no uma o wō ma ainga ma e ma sani ai sea a wā o lona lea fina ngalo mo i tātou ia tātou tau ina atu ma tātou whalau tele atu le tala le lei o le malo ke lolo te fia mo whafta iai sa moa le atu no pele tele o tama whanau sa moa i lungo o pe au le ea lo lato ngalu lue ai lua sur fai tu la nisi ministry e ofo dato ministry ne Global Kingdom TV o lo fa sala lau ai ma fa ma natu mai ai ma fa malo si ai tato i le fionga pa ia le atua ina ia a vea i tato ma au fai ngaluenga e le aise mea e maa ai le fina ngalo le atua
a ve tātou ne au whainga ruenga e loa na vai tonu ina le upu le atua. E ve tātou mani au whainga ruenga e tātou te le ma e moli mau Yesu i le lorangi. A ve tātou te au whainga ruenga e le loa wha vai. Ioi, awa o ke whai atu a Samoa, ale le ke le eo le kako roa le tuspa ia. Ai a tātou le moli mau Yesu malona malo. Ia ua ngā kai a tātou mea. Le eise voi fai mai e whawhewhea o nā whātua tuar ka ngaka pe a le eise kaulongolongo. Ole mea ia taulongolongo aku ngā whaalongo leo le tangata lea o nā tupu oi leo le whātua tu. Ia e whawhewhea ngā whākua kuar ka ngaka pe a le iloa ka ngaka se mea. Me foi la lea tātou tilo ma tātou wawa ai. I le lofa maleanga le leo lea tua Yesu mo tātou. A tonu e whaafonga ma e whaalongo pea i nei lava upu e le fau lau whaafonga Samoa. E te ilo e fau a le upu e Yesu i asu malava. Pe la titi pe te le po le a le umi po le a le loto e fau lava le fionga pa ia le atunu tātou. E voi le i tātou loa Samoa le atunu pele. O Yesu e le li liu o na nafi o le so e o le whaavavau. Se e fausi ai ma whaavaheina ele lei manatu. Le tātou te tiro. Mai e le wherenga tu ai. Se ia o mai le wherenga fo. Se ia o mai le nei taimiro tātou au ngā tupulanga. O loo soifua pe lava Yesu. Mea awane i e whaavaivai. Awane i e loto vaivai. Tutu le ngā luenga le atua. Awane i a vei kā kou mai ka ngaka fo i le kausolo mua le whaavaivai tangata i tono loto. Amen. Kausolo mua le ngofu ma o isi ka ngaka le kalesia i lo pelo iau pelo ngai whaiso. Ia vei tātou ma e whaka i kai e isi kirisiano i le alu walu i lumo lau mo li mau ia Yesu. I roko kelua e wha le alu le au ngā le aso atoa. Ngā whao ngā le ngā aso ki whea lua so lua i whalo a inga. O so kuile a inga, o so fole a inga, a ifo ile a inga. Moia kuile a inga. Al mele anga le lako a whea a vea ia koe muka maiki, ma whaangau. O le arufu ui ka whao. Ia e laku ma le lao aku mainga i ka maiki mga i whaangau. Ne o kupulanga. O tātou lava e amatamea. A whaiwa sasi, o le aso lingi. To ea, to e ti mata e lo tātou penga i lele. Langa o kako, o tātou o tangata taitai. We are the leaders of the future. O kako o taitai o lumana. Tātou te wha taitai ina ala le lei, ma mea tāua, ia oro wha pēnā na wawa i mahina i o tātou whana. Ai mesi fo ina i o tātou taitolu. E roe le si mea maali e leo te kau kilo koe. Wa koe wha vai ia, tangata kirisiano, isi tangata kirisiano. Wala tau fausia ngi mea fongi kula fongo. Ia awa inge ia lualu pea le tau mawhai o lesi kirisiano luma. Fausia ifo lea mea mane mea ina ia tapui ai ma ia atinei ai. Le fia ma le alualu luma o le kirisiano. Ma le kirisiano i le li. Mo oe la lea le kirisiano matala. Ia e matala pea. Se o le aso e fio mai Yesu. Kelo o sakang o le kele yonga tricks. Kele yo nga aikia leanga. Ka un fai whaalave lave me i tātou wala. Whaalave lave ia oi. Whaalave lave mai e tia. Whaalave lave ia tātou uma. E wane inga. Wa manu maa lole tu a inga. O le leono le tu a inga yuta. O ia lea na ia tau ina le tau. A oro tātou iai le taimine le. Ea awane ingalo ia te oi. Ofu tau fai mai ei paulo e kalesia e Efeso. Ofu tau mai. Whai ona tātou te atu. Iu whana le fili. Mana mai lei. O tātou o le whanau le atua. Kongo le ia se le ilo na whaswheta. Al whanau lawe a o loa tātou whaitama popuanga. O ngā le whanau reno tātou le atua. Au whangau a kako tātou matu. Mene ia e matu ai. Whātua tua le salau pasene. O oe maa o mai tātou uma. O le fine mo le tali o le atu. Whaftai le atua I wā venga, wa ia whaia I nisi na mamai.
I le nā vai aso, ma ona tu atu ma le nei vai aso. O le vi inga le nai fo i le atua. Te lo e Samoa, tātou tutu whaatasi. E ia le upu fo i lewa e whaafonga i ai Samoa, o lo alanga ina nei au auna le atua. O le kaimi ia e umai le iloa o le fo mai. O le taimi fo i le nai wha au au ai, ma wha iloa ai, ma wha pula ai, ma venga le fo mai sili o Yesu, toto agree. Ma kua i o tani tonuina, e te loa, ia tātou tutu mau mo le whatotua. Au wale masau sa. I rau whaaftai le atua e nisi. Ia rawa a mata o na ui le proseso le wha malolonga. Ona o le atua whai wabenga. A whai whai e nisi wa whea ni whai whai aso. Ma liu. Ia reoti. Ia wha mai se le nganga le atua. A wa eiloa. O tātou wana ona moe lava. Dor tangata o le atua a mo ia i le oti malmaliu. Wha mai la fionga pa ia le atua o lai moe. E foi la le tātou loa. O Yesu e le i maliu. O lo soi fua pe ala pai. A le vali mai le tātou tātou. Mai e le ingau sia sona ivi. O i e kei loa ai. Yesu o lo tātou au auna ma tātou talitonu iai. O ia lava lea o le talitonu ngā faa. Ao re kalesia Yesu. Foi le whaaftai e Yesu le lau. Whaaftai la na fionga pa ia. Awa ana lea i neila na fionga pa ia. Ia le lopo fea e su e mai ai su tātou whalata. Le lopo ai e whai mo tātou puruvanga i le atua. Awa le fionga pa ia le atua na au ina i tātou. O Yesu Keriso. O lo tātou atua. O ia saile amatanga. E ho o fo i le ngataanga. O ia lava lea totas. Samoa. Ese le leo le atua ia te tātou. Te ilo oe lo fia i le atua. Ono le atua o lo soifua. E le ili liu. O ana nafi. O le aso. E o ai le whaava. I lo le te leo temi. Tātou te wha ngano a Yesu. E ngano na Yesu ia te oe ma. A ea. Ai te ilo e. E le mawhai una ngano a Yesu oe. Le ano oe. O le whanau le atua. Whamai a. Peo na whitalainga ia Israel. A ea. Peo ia ole matua moa na te ofo fitai la na whanau. E whapena le atua. Iona a au ia Israel. E whapena fo ila ta u. Ta ua o le. Ta ua o tangata nuese. Ia o ta ua i ta ua. O tangata o nua le atua. Ono Yesu Keriso. O ia le na whaia le lenga mo tātou. Ia, Samoa, ele whapea fo ile le ua. Ei se ato toanga le tātou tā upu nei. Ia pe o le pesili. Ai o le taulongolongo le upu. I tātou loa. O lo soifua pe lava Yesu. A le ana tātou whalongo i na fuiwa Yesu. Mai ele i ave seala na pule. Ele i evo i sesi wa suia lava lona mi o tonu ma lona whamao. O Israel pe no seat fo i lava Yesu. O lo fa pena o le tapunia pe le keile ta o calling gate. Paulo ia i ufa pe vitanga, ta no ai ia Sakaria ma skelu. Ele ngata ina tu vai ke riso. Le maunga o Olivier, sa ngai male malu. Ai ola vai roina foi ia sai masif. Ele aso e fio mai a Yesu. Foi lá le ia tato le moni mal fama. A kunga i tau sanga tau fai ai stasi tai Mosalemi. I le vale lungo le maunga Olivier. Tau fai in fai kamalo te lea. Ina ia tapu ni ai ia le valea ina ia aua ne ia ni fatau no ina ia le perfitanga lea ia Yesu de to fiu falo. Ate lo le matau tio le mena maua. E o ko fai olo ia ise me ka o se fault line i lalo le ele anga i le valea. Le la o mal kaimi le ia ma se sia me o peu la i le valea. Esa le anga le o ye perfitanga le tu. Le vai rua le leia i le awala le. Pe a o na fio mai Yesu tatum sia. Ia vai tau ala tu spa ia skelu male.
ma sa karia le fai atu e te maua le le ngā la fio pa ia le atua pe foi le Samoa e leo ni upu fau pe o na lapta ia tu foi tātou te alo taimi a upu ro i le fio pa ia le atua tātou te le te tamu fai foi e toi tu sia ma toi tu si se tātou tu pa ia ai mana mia o tātou fai tau o tu pa ia o tātou mata wha le nganga na ngoi si kaimi ua ma sangi foi tātou fai tau o tu pa ia sua o tu pa ia le tau roto o tu pa ia e a tūra iai mo tātou nganga a toa wha le nganga mo o tō fufonga mo mata wha le nganga e loe e fai tau atu i tātou o tu pa ia e wha tonu whalau mai tu pa ia i lo tau soi fua mo lo wala e hene ngā ka ke mimita ma tu whawhtai i awa paua leo le tusi a le nila lai o lo soi fua ma lo ola o le tusi pa ia o le upu le atua e foi le whawhtai a whai o lo e fia fai tau le fionga pa ia le atua Samoa ia ma lo lava ia te oi ma lo whawhtai wa foi leo ka kolongi e le ai lava seisi upo silio na moni le ai seisi ala silio na moni e le ai lava seisi ola e maua e tātou wana o le ola ia ke miso Yesu pe yona ei foi ia le whaturangana foi le ministry o le mission foi le lei CKA po le au whaalinga ina ia vea i tātou ma tangata i o laisianganga ia vea i tātou ma tangata fia e whaapapula atu na malamala ia vea i tātou ma tangata ina ia maua i le ola io e maua i le ola ora ke loe leo ke lo sika sole e ngā le hoki a ngā langa i me whai o tātou ngei o le whanau le atua ia vea i tātou tangata ia ola i seanga ia susuru atu mana ia susuru atu mana whamai Yesu ia aua nei tutu le la mepa matu i la le meolo i ai ia le whaputua ia tu lunga le meolo i ai lea lunga le fale ina ia i loa umai ia le malama i whateri le vele Samoa ia avea i tā ua ma tangata o ampasa o le malo le atua o whea le me ke iai o oe o le ampasa tonu ngaruenga o oe o le ampasa tonu a o onga o oe o le ampasa i te tonu le kalesia o oe o le ampasa tonu le shopping center o oe o le ampasa Hallelujah ia aele o le ese ale oe o le ampasa ia wangi e veka ua ma ampasa sisi veita ua ma ampasa a ke miso Yesu i fia lava lo e iai e lo e me maara ia ma le mea mata ngofi e lengi o le isi alofanga o le li o le rolangi awa ua koe kiki kona uma o area o nuu mafio anga i nei usila ia meo lotu lo tutu ai o le whaftaina i le atu e no ele koe eisi alofanga po le mea kere i whaalongo le upo le ali eisa awa le ua o ke lo e kasi le nuu a pe kouru se furu loku reiko tasi se siti ai fia lotu reiko ngai lo le i e whaftai le atu awa e siri aku le kele o mea whale anganga e lo ngisi me fo ie kako ke wawa ai ma kako kilo e le maua i sevi inga o le atu e lo sa moa le atu no pele e a lo whale atua i a te tatu e fwere ngai ale ingona le ana vali mai e lava e al mesia lea i mea umalama i tala anga o tangata i tala anga o le nuu o mea na tutupu o le lato usava linga o lato wanga o tu maanga o mea lato te whaia o loo vali mai e ia ele atua le tato mesia o Yesu i ono le alofa ia te tato ono le alofa ia te tato e wela le ka kilo ma tato o vai wha mai o anea ina ua tau whaifita fita siaki pe o maliu Yesu lungo sato
o mo me o ponga ivia so onga ponga ivia me fica o via cua ele ai o maliu la Yesu ele tino le maliu Yesu le ola e fa le nganga ma le fa o lo so fu pia ke vi solo ta foi le sele tilo i va venga o fa ele tu le vai tai so se atu so se no so se la fanga it's tonu ai e o foi le kalesia Yesu o lo tupu i va venga le tu ke lo e ala ngale tupu va venga o nga esele Yesu le tatu tatu ai ma nao ina e tupu pea va venga tatou fai a Yesu tatou talitonu hina Yesu tatou fatutua moni a Yesu o Mesia lea haleluia e lo le tala ale tina Yesu ya Yesu taimi le fai taimi le ana vala o dia le fai pong e fe mai al tina san Yesu talo fai sivai ngale balato fai pong o umbal lato ngai al si sapor kaka uma le lato vai essere le taua tatou fatuatua tatou talitonuina e faia Yesu famai a Petero Yesu ke longa ke le fangoka pe o mako wola mai ai Galilea matou tata falo ne vo umalaso o makwale ia masei o le ala me o le afai a wai fa lango le ainga ma le lu ma le pisini sul le lu o no me mo mai le matou tofi ma matou tu a fe mai a Yesu Peter tu atu la loko wa ku loko au sa wanga mai Petelu ona o lau fitalai o yo ustaia ona o lau o te tui fo haile o pena e loto e loa o kako lava o le a le tutupu i va venga o tatou lava o le a e leva a ele mamalu le atua o le atua o uma na ia faatulanga o uma na ia faailoa o uma na ia aumaya le faataʻitaʻiga o mea uma o le Mesia lea o ke riso Yesu i le feagaiga tuai ia o faataunuina le feagaiga foʻi faafetai le mafuta mai sa moa le atu tonu lava ia e fai se faasiliga malosi foʻi tufaaleagaga o tatou pokalame i le vaiaso ma le vaiaso e maisi ai tatou matau faasolo aua le igalo fai ma tilotilo ma mataʻi ia le nuu o le atua e nuu na ia pena ona filifilia failoa ai lo le mamalu mo na silisiese i le lalolagi atoa ua le igalo talo mo Samoa ia faia le lana finagalo ia e taʻitaʻi o loo iai Samoa ia ma le usila nei o loo tatou na lofo ai Australia Tonga Niue Fiti latomoli Pasifika e matunu uma o le lalolagi malo tetele aua le igalo e lautatalo atua foʻi seauaiga tua seu fanau ma tua seu auaiga tua lau faifeʻau ma se faletua ma le lofoalo ma tua le ekalesia i lautatalo leaga o tatou ampasa o le atua e faailoa atu le tupu ma lona malo i so o se mea lava i so o se vaega o lo tatou olaga o loo soifua mo ola ia tatou lava e faailoa Iesu faafetai le mafuta mai lelei po Samoa i lou taliaina o le upu i le gata i totonu o lou laoa ia tonu foʻi o lou sa ia po tonu foʻi fafalegaluega o lo egalue ai malo faafetai viia le atua faamanuia tele le mafuta mai i tatou mafutaga le lefiafi fetai foʻi le Global Kingdom TV e auaunaga le faatuao ia lu faapena vatu e tatou pokalame i aso uma le vaiaso ia ua le igalo ia te oe
Yesu to te fio mai tu mau ono sa nga lue ai le ale minisi wa batu le tua e te nga lue ai le nei taimi ia halu i ma fa mau ave Yesu ona le lei ma manuia le o me te anga ia ila o ia tato fai u talo a fo ia le vi ngai to fa tai te tama ono la upu mo matu umalava e o ia ina ia tam fai lo mai mesia i fe ngai tua pe no matu talo ina o ala ile e paseka le fiafi ia moni lava la fio la apostolo Paulo o e lava Yesu Cristo o le matu paseka la vale fa tai o walo o ola lau a fionga pa ia e o pefitanga e le inga wia lava le tua se ivi e tasi o lou tino atoa o le ata lea o le manu malo o le authority wa e tau aveina Yesu pa mato manu malo ia vi ia o Yesu le fiafi ni e foi por kala me lava le Global Kingdom TV o le a foto e mai le po ono o Yesu le ia le mato titalo amen 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 ia to fa se fua o su ala o tu nei mai le CKC AOG o kila nei ma le CKA Ministry o kila ni tofa soifu shalom.